23. juni 2001 godina. So artilerijska podgotovka i vozdušna podrška počnuva bitkata za Račinovo. Prvi vlegu u vad specijalните antiteroristički jedinici Volci i Tigri. Bolnicite se polnac so zaginati i golem broj raneti vojnici i policajci. Već je tret den se vodat bliski borbi, se osvojiva kuća po kuća. A Račinovo beševo celosen obrač i moraše da padne. No do toa ne dojde. Po naredba na vrhovni od komandant i Sovetot za bezbednost, teroristite i nivrite stranski instruktori ne kazne to ko napuštija Račinovo i zamina nekade na drugi zadači. Se sluči masoven izliv na gnevot ke branitelite i narodot, posebno kaj rezervistite koji sigurno go držeja Selotovo obrač, a teroristite na nišan. Političkata odluka je žigosa kako predavnička i žestoko reagira. Dolgovo noćta se sluša predupreduvački rafali pred Sobranijeto. A Račinovo od 2001. Nema da se pameti kako sramen poraz na makedonskata armija i policija, tuku će se pameti kako sramen poraz na makedonskite političari. Впрочем, како и целата војна, по сите војнички добиени битки капитулираа само политичарите.